Branko Ćopić, Čudesna sprava. Pred tobom su dobro poznati junaci iz zbirke pripovedaka Bašta Sljezove boje. Deda Rade, samardžija Petrak, stric Niđo i dečak Baja. U sećanjima na dane detinjstva, ispunjene dragim likovima i nezaboravnim događajima, posebno mesto zauzima dečako voljeni Deda Rade. Moj djed Rade plašio se ne samo životinja, zmija, žaba i daždevnjaka, nego je zazirao i od mnogih sprava i mašina. Od pušaka, termometara, vaser vaga i tako dalje. Ni pod kakvim izgovorom u našu kuću se nije mogla unijeti puška. Ni puna, ni prazna, ni pokvarena, ni rastavljena. Od pogleda na termometar djed je dobio vrtoglavicu i stuživalo bi mu se u stomaku. Međutim, jedino je prema satu oduvijek imao neko strahopoštovanje, gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti, bojeći se da ga na neki način ne obesvijesti i uprlja. Djedov rođak Savo, stari lopov i nikakva vjera, često bi se oko toga dohvatio s djedom. Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, ha? Pa da šta nego je živ. Sad živ? Živ, Bog me, i 10 puta mudriji nego ti. Mudriji od mene? O, vidi ti njega. Da, u po dana, u po noći, kad god ti drago. Samo ga otvoriš, a on ti cek, 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 cek. Toliko i toliko sati. Dragi moj, a ti ne znaš ni na koliko si mjesta šupalja, kamo li što drugo? Prema jednom satu, brate Savo, ti si jedna obična bena. Dosta sam nego bena. Kod Bovića se peče rakija, a ja ovdje kod tebe džaba tupim zube. Pa doviđenja. U našoj kući, otkada se zna i pamti, nikad niko nije imao sata, niti je ko znao da po njemu čita vrijeme. To gledanje u sat za mog djeda bila je jedna isto tako tajanstvena i pomalo nadprirodna umješnost, kao gatanje u dlan. Ako si rođen za to, ti ćeš tu rabotu i naučiti. Ako nijesi, džabe ti je. Da žene ne znaju u sat i da to nisu ženska posla, to je za djeda bila jedna stvar koja se sama po sebi razumije. Jedne godine i naša kuća dobi sat. Dobio ga je djed od svog pobratima i prijatelja, nekog Petraka sa Marđije po zanimanju. Taj ti je čitave godine lutao ispod grmeča od sela do sela i ljudima pravio i popravljao samare, propijajući svoju zaradu često još i na licu mjesta uz domaćina kod koga je radio. Evo ti, obrati me ovaj sat. Ovo ćeš mi sačuvati za dogodine. Zaradio sam ga u dobra čovjeka, pa mi je sve strašivo da ga gdje god ne propijem. Sat je bio zaključan u djedov sanduk i na njega se brzo zaboravilo, sve dok ja jednog dana ne doperjah iz škole, ponosito se šepureći. Djede, ja znam gledati u sat. Učili nas u školi. Idi, Beno, gdje će dijete znati u sat? Ajde, da si ti bar vojsko služio, drugo bi bilo. Boga mi, djede, znam. Znam ga i naviti pa da ide. Laži samo, laži. Pa daj vamo pa ćeš vidjeti. A joko? Dam. Daj, djedo, molim te. Samo mrvicu da ti pokažem. A ja? Ništa nije pomagalo. Tako cijenjenu stvar staviti u dječje ruke, to je za djeda bio odveć veliki rizik. Sljedećeg Miholdana pobratim Petrak ne pojavi se na našoj slavi. Djed se zabrinu. Da nije bolestan, Bog ti ga vidio. Propitivao se za njega u varoši
na stočnoj pijaci, ali od pobratima ni traga ni glasa. Te jeseni niko ga pod grmečom nije vidio. Jednog popodneva, tek što stigo iz škole, djed me tajanstveno pozvao u svoj sobičak. Bio je sam kod kuće. Odi der vam. Evo ti ovaj sat, pa probaj. A znaš ga naviti, veliš? Znam. Deder. Starac me usjede na svoj krevet, stavi mi sat u ruke i bez daha se zagleda u moje prste. Radi, kuca. A znao sam ja da je on živ, rđa jedna. Živ i zdrav. Ma ko to, djede? Moj pobro, da je on mrtav i njegov bi sat umro. Pa da, tako ti je to. Toga popodneva djed je bio toliko udobrovoljen da me je naveče čak i u mlin poveo. Dodugo u noć sjedili smo na mlinskom pragu i gledali pun mjesec, nas dvojica, velika i mala Bena. A okolo su regatale žabe, pa uz tu kreketaljku nisi znao jesi li još na zemlji ili zajedno s mjesecom roniš kroz rasperijane naviljke oblaka. Literarni kutak. Simpatičnog, duhovitog starca, koji čvrsto stoji na zemlji, za koga su maštanja, fantazije i budalaštine, a čije je krilo za njegovog unuka najsigurnije mesto na svetu, pamtiš iz priče Pohod na mjesec. Sada ga upoznaješ kao nekog ko se mnogih pojava i predmeta plaši. Čega se sve bojao deda Rade? Zašto je dedi sat bio nešto posebno, čudesna sprava? Zašto deda s nevericom prihvata dečakovo hvalisanje da zna da gleda u sat? Što deda smatra, ko jedini ume i može da gleda u sat? Stari dedin prijatelj, samardžija Petrak, nije se pojavio na sledećoj slavi. Deda je tužan i zabrinut. Šta je razvejalo njegove crne misli? Stariji ljudi teško prihvataju i usvajaju nove pronalaske. U očima drugih njihove reakcije najčešće su smešne. Čime te je deda Rade nasmejao? Ovo su samo neka od pitanja koja ćeš pronaći u našem literarnom kutku. Pražljivo ih pročitaj, odgovori na njih, a potom svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Domaći zadatak. Šta tvoji baka i deka misle o računaru, mobilnom telefonu, MP3 uređaju i drugim savremenim aparatima? Navedi neku duhovitu situaciju koja pokazuje kakav je njihov odnos prema tim predmetima. Branko Ćopić. Poznati srpski pesnik, pripovedač i romanopisac. Rođen u Hašanima u Bosni i Hercegovini, prepoznatljiv po svom humoru, omiljen i rado čitan. Seoskoj školi Branka Ćopića je dočekalo mnogo dece zbijene u prostranoj učionici. Pažljivo i u potpunoj tišini slušali su maštovitu Ćopićevu priču o dečaku koji leti na zmajevim krilima. U to jedan od zanesenih mališana glasno reče: "Ala laže!" Učitelji zapretiše dečaku, a Branko nastavi da čita.
Književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz pomoću naslova Ćopićevih dela sačinio je njegovu ličnu biografiju. Pročitaj ovaj tekst. Svoje bosonogo djetinjstvo ovaj zaneseni dječak proveo je pod grmečom ispod zmajevih krila u carstvu leptira i medveda, upijajući zauvek u svoje radoznale oči život u magli svojih planinaca i slušajući bajke ispod krnjeg mjeseca. Magareće godine školovanja u susednom gradiću i studije u Beogradu biće samo priprema za surovu školu rata koji je banuo kao prolom u svet njegove planine, u kojem oduvek i orlovi rano lete. Tu je uz ognjeno rađanje domovine počelo Ćopićevo ratnikovo proljeće sa rosom na bajonetima i uz prasak pravog i gluvog baruta. Odratovao je uz mladiće kakav je bio Nikoletina Bursać, i starčekanje kakav je bio Vuk Bubalo, svih 7 ofanziva, i onda u Beogradu počeo da živi gorki med one poslednje 8. ofanzive. Za sve to vreme, uz bronzanu stražu sećanja, pisao je ono što je zapazio oko sebe i u sebi. Pojam o pojmu. Pripovetka. Pripovetka je epska prozna forma srednjeg obima, zasnovana na pripovedanju jednog događaja. Iako radnju pripovetke čini više likova, piščeva pažnja najčešće je usredsređena na jednog junaka. Poznati pripovedači u našoj književnosti su Milovan Glišić, Laza Lazarević, Stevan Sremac i Ivo Andrić. Retrospekcija. Retrospekcija, odnosno retrospektivno kazivanje, prekidanje glavnog toka radnje prisećanjem na događaje koji su se ranije desili i koji su povezani sa onim o čemu se govori. Za domaći zadatak. U priči Čudesna sprava pronađi deo koji je primer za retrospektivno kazivanje. Anegdota. Anegdota je vrsta kratke priče u kojoj se opisuje jedan važan trenutak iz života neke ličnosti, nešto bitno o nekom događaju ili mestu. U svakodnevnom jeziku anegdota se odnosi na priču, uglavnom usmenu, koja opisuje čudan, neobičan ili smešan događaj. Prema tome kako su nastale, anegdote se dele na narodne i umetničke. U umetničkim anegdotama pominju se poznate ličnosti, književnici, slikari, muzičari, glumci itd. Na kraju anegdote najčešće se nalazi mudar, oštrouman, dosetljiv odgovor. Kutak za radoznale. Časovnik ili sat je instrument za merenje vremena. Sat je jedan od najstarijih ljudskih pronalazaka. U principu, potrebno je znati osnovne fizičke procese koji se ponavljaju s određenom učestalošću i način da se izmeri koliko taj proces traje. Kao što se godišnja doba i faze meseca mogu iskoristiti za merenje protoka određenih dužih perioda vremena, tako se i kraći periodi mogu koristiti za merenje sati i minuta. Sunčani sat koji meri vreme pomoću smera senke koju baca određeni predmet, osvetljen suncem, bio je dobro poznat u drevnim vremenima. Kandila i štapići tamjana koji gore predvidivom brzinom takođe su korišćeni kao satovi. Peščani satovi merili su vreme prolaskom sitnog peska kroz uzani otvor na staklenoj posudi. Provežbajmo. Prvi zadatak. Kojoj književnoj vrsti
pripada čudesna sprava Branka Ćopića? Roman, bajka ili pripovetka? Tačan odgovor je pripovetka. Drugi zadatak. Koju stilsku figuru prepoznaješ u navedenom primeru? Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, a? Stilska figura je poređenje i epitet.